Arumiriri a kanitha wa gatoreki wa St Emaculate mwena wa Nyahururu moima na ageni a mwanya aria ni Mabithaa a Borithi. Mugaru na riria ringi Mabithaa aya nio manyitire mwaro hari gutabania mihang'o itiganite ta kuina nyimbo cia kwaya gukunao arumiriri makiamukiria nyimbo. Ikinya gwa ikinya hatari gubacia kuringana na mitaratara ya nyimbo cia kanitha wa gatoreki, mworoto wa Mabithaa aya hari kunyitanira na akristiano makiuga ni kuonania urumwe wao na muingi na thengia wa kirauni ona ono andu ta aria angi. Na yale yote mnaona tukifanya pali tunakosea mnatukosoa. Mungu ajaze neema za familia zao, pia nchi yetu, na pia hasa wale ambao wanafanya kazi na wao azidi kuwapa matumaini kwa ile kazi. Makiinaga kuria muingi kumahoyagira riria mari wira-ini wao. Na pia tunaomba mkatu support, manake kazi zetu ziko na magumu yake, ziko na challenges. Mufia wa kanitha uyu Philip Njoroge ni ahinyiriirie Mabithaa othe a ugitiri bururi-ini kuririkana ritana riao na kwihotha gutungatira muingi guku akimahoera. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.